Firma Europetrol se bavi trgovinom naftnih derivata i to veleprodajom, maloprodajom i distribucijom svih vrsta goriva. Europetrol posluje od 1996. godine i posjeduje mrežu od 17 benzinskih stanica u Srbiji. Benzinske stanice Europetrola su prepoznatljive po profesionalnoj usluzi i ljubaznom osoblju. Pored goriva, benzinske stanice su bogato snabdevene pratećim uslugama, koje će vaše putovanje učiniti prijatnijim. Na sajmu automobila na zajedničkom štandu pored Europetrola predstavila se i firma Eurogas, čija je osnovna delatnost razvoj tržišta tečnog naftnog gasa. Europetrol i Eurogas već 3 godine sponzorišu i pružaju podršku proslavljenom motocross šampionu Sagmeisteru. Na ovaj način obe firme neguju i podržavaju koncept društveno odgovornih kompanija, koje su uvek spremne da podrže profesionalizam i kvalitet. Sagmeister je posjetio štand firmi Europetrol i Eurogas 1. aprila i obradovao mnogobrojne posetioce.